Sanjin Thakla Khom Amasan Athupite Manipur Mipiten BJP absolute majority apika hile Manipura Vai Homna Det Takhat Dinzo Hiding Ahitin Agriculture Minister O Lukhoi na Pungdok hi MLA Somlekhat Vekitel na LJD ticket at Mipiten Alatel Tinu CAF le PD Minister Ting le Alahi Langthabal Asia MLA Karam Shamtuni in BJP Alazomtai Vahui TV Vaiphei News and to Tezo Sini Doikim in Sibai Kahong Book Hi Chanjin Akim Zon and Khom Hitiu Manipur Mipiten BJP absolute majority api kole Vai Homna Det Tak Din Thading Ahiban in Khanto na ding a Thil Chom Kibol Thading Ahitin Agriculture Minister O Lukhoi in again hi Zitho hi Azani Kakching District Pallela Go to Village 2.0 program na Minister Lukhoi in again ahi MLA Phabep to Department Chom Kipat official how to tam takte pan na in hitin again hi Manipur Vidhan Sabha Somlekhat na hi BJP malat na in kumnga hungtung ding ahitai Kumnga sunga mipite adinga nasep now hi chizom theina ding in BJP tel kai kit hitiu ati hi mipite nomle ki paka ikhosak khom theizel na ding un BJP chaw vai hom na a theina ding in mipite panpi na angai hi tin Minister Lukhoi in again hi Corona da gen chathi bo political ni corona khara ne adagi corona sine kaine sarkar sine phajana yamna fulfill hoina mai onjel laga development work project tawna ga development tawpai ka do mayam sing su mapung pha bo ngamgidrabani na lakadu another 5 years simaga BJP khatagi oba to gumba government amatang shamal laga khoi chingtam leiriba project chile naw sing chi kari awon bam porke habiche yingbi oba mayam Manipur Legislative Assembly Somlekhat Vekitel na Lokjan Party Amipiten Alatel Tinu CAF le PD Minister Ting de Alahi Langthabal Asia MLA Karam Shyam Tuni in BJP in Alapang Tahi MLA Karam Shyam BJP Alapang na to kisai in Tuzingkal in Nityay Pachuti ka Thambal Shangle na Kingon Khat Alamangu ahi Z program BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi, BJP Manipur Pradesh in charge Dr. Sambit Patra Chule, BJP National General Secretary Organization Bephilo, Manipura in charge Abhi Kumar Giri in Mapui in Kipak Thanom Tak in Alalop Lutawahi. Z zo achun Lilong Chazing Marine Khong Puthiba Lampaka BJP Imphal West District Committee in Panna in MLA Karam Shyam Kipak Taka Loplutna program alamangu ahi Z Loplutna program achun Manipura Chief Minister N Biren BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi Rajya Sabha member Ningthau Sana Jawbalai Shemba Chule BJP Aloy Upatak Takte Apangwa hi Z hun achun MLA Karam Shyam in Alagen ama amasa party alahina LJD India gamsung adinga Athita gola ahong umnung Z constituency sunga polling somli te ginum tak le thanum taka na sem tu te to minute somni velu ta kote party ahin kipang le aphadim ti ngai to na nei nung Z thopuk na hi kisim ahi ati Zina ahin ama constituency sunga mi te haksat na panpi theiding in BJP bep hi party umsun ahi ti in BJP ahi alalut ahi dan le again ahi Zidung Zuyatsun, Tuni hi BJP Alalut Ahidan, MLA Karam Shamin Alagen Dokahi. Kilometer yang kaisi sahi tara sigi manungda anirak koilas thai adubu akoi ge naharul singse thika tawraga horak panna tabina sindam boy na thok tana sahi manga zakka da lambi do quality kitang maintain tawde adu ai ge soiba haibada ai kaisuk ikai ba leike maramdi aduna maram oidana kitang kairakpa kholakpa yawba khotpadu ai angamba level da adi langbal ke kilometer yang kai gi lambi se semjebani aduna hana sahi tarela pot adi pot khoi shorter manina adi akoina eta sahi taragi manung da pugat pasungamde madudi ai gi dos nate adu handa karak padadi langbal ke da lambi akai ba matu uba phangaru ai ba se ai thamjage aduga water supply की scheme जी अकोई मरी ले रहा मगर 80% अकोई पाइप सिंह के connection ले रहा दबा अदुगी मतलब ता water reservoir से 70,000 capacity का कोई बात अदुना कांचीपुर की 20 lakhs ओइरे उजेक टोबो की 20 lakhs ओइ गदोरे
aduna honorable CM na more than 70 crore hena sanction piraga ojek thabak kan na paikhat pagi thabak kan na sathari si loirpa kan di langwal kendri praja ising thakpa phangdaba amatta leiraro haibo ofan jima thamjage Moirang AC Akwakta Municipal Council sunga Ward number 7 akipat Miza Somnga Indian National Congress nusia BJP ahung zapu kipak pina in zanin MLA Lui M Prithviraj in program amat pia boot level committee khatle asimahi Z program ahin MLA alahi Prithviraj in hitin again hi anchang new khat home har new khat home MLA akidoi poi anchang le har home hi ward member te na hi MLA na hi poi Many people who do not know what is happening right now. We should be happy almost in the food to have a music in the internet. The music is so that by me. This is not almost in the report so we have 6 small and in the Kalama music. This is the system way except number of the Mama candidate playground. I don't know BJP की शासन से कहीं को आप खरा दी कौवी श्री नरेंद्र मोदी के आप खरा कौवी श्री एन बेन सिंह अयोध्या में क्लोज हुआ यहाँ बस कांग्रेस ने इनका मंत्री वाला को कौन खबर कौवी आप लोग इधर आप कौवी अगर मौके का खबर से आई कोई सुन आई ना साइनी आई कोई पोलिंग बोलूँगे आई कोई मुझसे जरूरी है हला बच्चे वर्कर्स की जरूरत हम ना बोलने सो BJP ने भाग नहीं जो लोग मैंने चार दफा मुझे हम अपन 0.99 से BJP ने भाग नहीं है ना कोई ना कोई आया स्किल भी है Lilong Assembly Constituency Home sunga Lilong Singkham a Tuzingkal het local in police outpost sakna ding a gamte adinga ahungzik un vemi pite to police te thaguma kinoto na hi boina sukvending ngai to nan police ten tear gas shell le rubber bullet cap in mipi ano zak now in mi somten lim na ala to ko hi security force solve in boina chu sovengo hi Zi Chungchang ahin Lilong Chingkham Maya Development Organization spokesperson Wangaloi Nurul Amin in again na achun Zi Boina chun thu ahin court apat chan chin kim zopi ludinga order Paul male Zi chu to kekal in kuma kinga het sak na lo in aguka gutsagol a hung in gam a hungte zi ko hiwang sit tak cho hi thil tung zi ka lim na dok te gamwai hom ten mo apu ding a hi chun police in amatew amalam theipe na condition lowa atha do ding a hi zeban achun government in issue chungchang a adik lo wholesale na nei in ki he thim to na a bolding a hi chuti lo chun gam sunga CSO zo si pangkhom in ki phin na chom bol hiding a hi tin Nurul Amin chun again hi sigi thodok asida security personnel singna phakriba mioi singa do condition amata yaudana asok apan yaudana khudono soktana hairiba mafam simaktada sport mafam simaktada makhoi masana thilakadami haibase hadurakadami haibase akanba mawongda akhoi JSC na thammi alladhi are ja sogudaba milo mai thadu Thobal District of Wangjing Sora Khaibam Laikaya Palim Panthom Masaikol Inzani Khan Masaikola nu tek sete ho chot ningol thilpe pik na hun alamanga hi Ze hunahin Masaikol te President Yumnam Mahindra Kumar Social Reforms Reorganization Thobal District Secretary Sobita Maibam Saina Institute of Medical Sciences MD Chule Secretary Dr. S. Kumar Chule Doctor of Social Service with Specialization in Humanity Nongmai Thim Rojit in Holin Hina to ava upo hi Z program acho adang khat hi ding in Masaiko na nu tek sete ho chuto anne khom na le alane yo hi ahung tungding MLA election Jiribam constituency adinding go LVG tin Jiribam mo hun khop to ningol chakoba program alamat pi hi ji huna ningol te anek pi na ban in ngamtok thilpik le ala hom hi ningol chakoba to kisai in Moirang Asia MLA alahi M Prithviraj loinu Dr. Mairimbam Khelena in Sriban Leikai Moirang Municipal Council Ward number 12 ningol le upa khen khatte king in thilpik a hom hi
Kumbi College Department of History Assistant Professor Dr. Haubam Bidyarani Devi in Azik, Changing Status of the Muslim Women in Manipur, Le Khabu Handona Zani Manipur University Court Hall in Mat Alahi. New Delhi Sunmark Publisher and Distributor in Publish Abol Le Khabu Handona MU Vice Chancellor Naurim Lokendro Chief Guest Pang In Kumbi College Principal Kuman Jugeshwar President Jule MU School of Social Science Dean Professor Senjam Mangi Guest of Honor in Apangwi. Khovel pumpin ato COVID-19 na kipat kiven bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai kho thaka bol si dingin Vahui TV lama kipatin ikichilo hi zite cho hi le face mask ball jingding khale khat fe ko ki ka ka umding mai mit khut sop thing jingding cho le COVID dam doi vaccine ki kap thei zo si ki kapa na kipat dam le bit takin umchi ko hitiu avela thupite Manipur में P10 BJP absolute majority api kahile Manipur vai homna de takhat din zo hiding ahitin Agriculture Minister O Lukhoi na pungdokhi MLA somlekhat Vaikitel na LGD tiketa mi P10 ala tel tino sule CAF le PD Minister Ting le alahi lang thabal AC MLA Karam Shyam Tuni in BJP ala zomtai Tuni ading in Vahui TV Vaiphei News season cho hitai en tu te zo sila leng unmang pha